2 3 Muay Thai Kalong shisha kana makabura megajala Meghalaya kerensan elakai Muay Thai hadian bagaken huan na Meghalaya kelala bankur nyupusan tili kita kema bat banwan haka kerdan ke baara ke jinya kop lakai Ummai National Senior Muay Thai Championship ke Banyo ke belalong ha Hyderabad at Telangana. Ya kini ke jinya kop la penyat da ke Telangana Amateur Muay Thai Association haga balawan Malaysia bentaru da arp kendai tili kiken huan elakai Muay Thai na keleng kejela jangkari India. Ya kini kejeng le Asian benta jangka kenhuan na Meghalaya la yalam dauba Angelus sun ubeu coach. Hagaba kini ke kenhuan Meghalaya kalau yok benkor arpunyau teli kita kemaksiar katnyau teli kita kemarupa bat katwit teli kita kemarenong. Habaken kelum lang barok kejela Meghalaya kalau yok benkor san teli kita kema barwana kekerdan kabaar. Ya kini ke kenhuan elaka jangka Meghalaya la pediang buram hangane kesengi dek senong Saidan. Dong nong kendang bentiang buram ya kenhun bat yu samla ujal ar marak uble shim bentah kene kenhun ada yang kejinguan pipe abu marak buram me kejela ya kebala penlong haki Indo Stadium jong kashnong Saidan haka arpu praterik kulalengkot ar hajar arpun rio nakaliang uba Angelus sun u coach ula penpau kejingkeman kebakrau lo kejingla jong kene kenhun kamtam kejingla jigirang bagi tai lekai bantri shitom bat ban yo kori kita kema ulang bawalah apa yang sibun gijing gijing guna bagi kenhon kelamat Ndrei kini kena kim shim laduk mensiam Ndrei kletrish tom kabel ai mensiam bat kabelong sya gijing kemen hakan kelumpung ilakai kalong bakum ke kenhon kelayok bense kowe ketai pura ka Elizabeth Martin kabela benjot ke kerdan best fighter nak kalian cuma ai play ni kong mah kaba kawan sekitar jadi bela ai mensim yang ada kapor syakapor kumba ju ya kumba ni ilakai man sport man kisnem pen ibe yang laralong kapala persyam yang saya sim bentar yang hadin kajing kiwring ke jonga kiwai man la kapor man la kisnem ni ya karing dia tandai kajing sim bentar jonga hadin kat kendai snem ngakiu penyakun biang lade wala dangam poi sya kathong tau kathong mangan yo gun ru hendai ngalayo pat ban yo ra nang yang ki kintei baro ke ar kendai tendi kitim bala sim bentar lang akateka jing le kai ni badan po Hyderabad ayo kami we naki best fighter nak kalian kente kapor man manage nga hapin persyang kumnon manage kapor banga treh kam hinga treh hi kede kapor nga bangan praktis nga hapan praktis lang hinga manilam yang ikun wan praktis lang lade praktis lang ikun entah kabun bah kajing ye juga banga syam tangwat la kataru nga persyang baik bangan kiu saprang kumakia kiu rang kiwe tentang ladi nga kwa bengke pan pen ini kita kasap kapong lajong kapong adon adu por barang arit tekai ki kaji amis kin jonga ha kiwe pat ki sono samlakan thei kiwe ki nok mi ngi lakin bakin halor kapang baki syai no beng ngi ban kutlat no tang haying dan tang bat ikun kilat kilinti babun bapli na betaka jukna kaliang kilong kini kalian kikin thei ki bahasa i beng ki bahasa ino beng du nde bikin cukut lat natang daying ha surok haying inde ka pli la tapi kedan kamon ke congpi kalat ka pli do barok kai nyai kublei bang priang buram ha ju upor yakni kena belewan ban simenta sya ka new Ummai National Championship ka belalong po Hyderabad hapo Telangana hapo ka SA Convention hapo Telangana teng so wan ong nakaliang ka association ngiso barai ke buram sikat dai wadah pedeng ki jing abakile kiwan ki kena ring lala banora ya kana mak buram binglayo yu gol nyu ar pun nyu tuli gol medalist nang ta khan nyu tuli silver bat kharwei tuli ki bronze bat total medal ka jela Meghalaya kayo ar samsan tuli bar nglayo haka kerdan ka baar haka tega championship kebenang sidap haka absan terik nak leng ka option ngimdon ban keren sibun rasulong baik tang di ai kublai bat hitbox kikweng ya kini kena jini kinang la bat pen ban wara su iki medal khamtam ha kene ka national ka bangidang ban pen khre nam ta ka national game 2027 kaban solong hapo jela Meghalaya habuna Januari ban kermen ru kumbang la kulare government lane hapo ya ka DSWE MSWE ba ka jela Meghalaya ngin ra khambon ki gold medal ban ra ya kanam bat ki buram hamtam bayakane ka national game kabalong ha ka jela lejong
bat ladangila in persang hiru panura ya ka champion team lara kalong kabala bat kata kalong haki kena baka syong haki coach ke baka sarkar la ajing siungi saungut di coach bat ngila ban training ba khamba cucu iki bat kunju yak sarkar bala ai gitar bala pundit pendiang ya ka Muay Thai Association ko manglayo amta berkhot ban kermenru bangin ra saya kata kana buram na kamta ka jimbit timbiang ban na ban ra ya ka jela jingi borok kowe hamtam ko bangi ongru bak stit kala la banura ya kan ka ya kata like ko khandai national game ko belong arto apnyo saya ngaso nakaliang dengar ngamdan isi ban kan sibon dengan soban ai play saya sin ai play kimi kikpa kibelkit kia buat apa deng kijing ngi kam apply nak sokar bang ngilet cimenta chatai hari kalong kajinglet nadu bangilet bat hadu indawan ru kalong baik kajinglet jingsap na kalian kimi pa dibahaya hasam balase yodon ki way ginu yodon ki bas sponsor iki ni ai play iki yodon ginu belai ai lese kajing kersan yano reno nomor na kalian association ni klub ICT yano ban pan ya kalian kajing rap ban regi kermen ru ba ladadon kita kinong ai rap ru ni ai play iki kana yo ekemet phat ke pokok kia ba kitu gibri ai play ru kidon ginu ki ba kersan ya ka Muay Thai Association of Meghalaya nginang ai play iki ngen luai ki ru kana yo ekemet phat ke pokok kia kumbang ilong kene dan kalian ka association ni ai play section kamtam ki coach bidon ni katu nengut iki atlet ki boleh le ba ki boleh yo medal bat kamtam iki kena ru ke mam yo medal kimdai bandu je kermen dan kalian ka Muay Thai Association of Meghalaya ngila ada peluang ya ke meeting mana kane haka khandru tarik jung Januari banrai na kamta ka state tournament hajing syak state tournament ngiju peluang ho bana April malu snam khalai sausan dan ngila sim da karai jung ka association brokawai bangin peluang ya ka state tournament haka arpusan apnrio pnyo pra hang ni asaidan ban peluang ru ya kane ka selection ke final selection na kamta itu kena balik banlong ka preparation for the 39 national game 27 tekini kena balik practice ning ya bun ngi ai training keleng haman lagi distrik dem daya kani ke national ke sawan hang ne kalong nadu arsan apnrio pnyo pra sausing ke tournament kendon ka sub junior ke junior bat na kamta ki senior na penta ban select ya kani ka kabadai ka preparation national game 39 2027 dan nang ta kini kena bela select nang ni baro kalong bagi kena kin syong ni kin saang ni ka training sedang no nadu ubanai match ter hadu kan dekut katai ke bagi kena kin syong ni daya kini ki por bela dep nilai training keleng hi district ba pratli district mengidan affiliation bat ngebat ka Muay Thai Association kendai kili district dan kermen begini ki district kinwan cimta perfect bana penta bania bu namta ketika turnamen ke bangla ong mena swa Muay Thai Meghalaya